Tako je dobro poznajem. Ide u krevet u 10, svaku večer. Pozdravi se sa prijateljima na internetu i ugasi laptop točno poput sata. Onda se presvuče i ode u krevet. Sanja, ali rijetko se može sjetiti o čemu. Svako jutro kad ustane, shvati da je opet prespala. Uvijek bi morala trčati u školu. Dolazi doma 36 minuta nakon 3 i napravi zadaću, nakon toga se vrati na laptop sve do večera. Voli čokoladu, romantične filmove i znam da obožava Balaševića. Na internetu sam joj ja nekako bio najbolji prijatelj. Znam da je imala dane koji su joj bili previše usamljeni. Ne zna što želi raditi poslije škole, ali zna da bi jednom htjela živjeti u velikom gradu, točnije u Zagrebu. Često je tužna jer ne shvaća koliko je zapravo preljepa. Ne znam gdje bih ja bio da je ne volim toliko. Prije nje sam bio nitko i ništa. Trenutno smo u vezi već 2 godine. Lijepo nam je. Nekad sam bio jedan od onih ljudi bez lica s kojima je pričala na internetu. Dok nismo shvatili da ne možemo živjeti tako daleko jedno od drugoga. Puno puta sam se vozio na drugi dio zemlje, samo da budem s njom. Žrtvovao sam puno toga, ali mogu reći da ne žalim za ničim. Roditelji su joj dragi, iako nisam imao baš previše vremena pričati sa njima, ali više ne pričamo kao što smo nekad kad bih došao u posjet. Većinu vremena ja samo gledam u nju, zato i znam toliko o njoj. Večeras se njezina rutina promijenila. Nije ni dirnula laptop, samo leži na krevetu sa glavom zabijenom u jastuk i plače. Bio sam zabrinut, pa sam pogledao na kalendar i shvatio sam koji je danas datum. Naravno da plače. Prošlo je točno godinu dana otkako sam se objesio.